يا قومنا ما لي أرى أجيالنا يتقلدون حضارة اليونان وترى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله وأصحابه والتابعين. أما بعد، السلام يكون مرغنتا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول تربية إرا كان السلام ترينر تربية دا بل أصلنو كتن السلام تري وانا أصليرا dinga ba bora mabara irko subhanahu wa ta'ala si dinga konna bora niga wanja makonna ma wanja irko ta'ala hinnasi maba bora zan sa go alsilamu kan kimandin da alqur'ana kan yaddan da irkoi ana irkoi da yawo kimandi makonna bora zan sa go kafari aman kimandin da irkoi amai yaddan da qur'ana aman alsilama tare addina dikate addina irkoi ta'ala a gani alqur'ana ra يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. آية ونرى إركو غوغتي من دكاي تشينو بوركل كان تشمن ديكونو أغفر تشيمورا إركو تعالى هي أرم وركي ينشمن ديان أرم مسي إبري دارم وانا إبري كان تشفري أرم مسيدي كتي باكويا أرم مسيدي كتي يلك سيني حي hariban da kan ikafar da wokan ka aran sai ka tunkimo iman yaddan da islamatarai iman yaddan da qur'ana iman irkoi da wuki mandi iman irkoi di ka te koi kan ga hagu imagana inga hinne imsamar gunda haikulu ya da monar koi ta'ala gane la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin kimandi kai isike faraidi ka te ba koyan isidi ka yilla kasinai isidi ka te ba ka sinai hari matakan kinar ko ta'ala ana bangan da aya wani wura amma agu haira kan hunkuni ga bin sara iga cimanduko bina kukur iga mundi doru kafuna alsilama mai zaga wokan borai goga di katun fasa da berandiyan da gerandiyan ke farfoyansi bali zai wo hunkuna niga di alsilamo a wanda kwayi kan ga faifo mayugo alsilamo a wanda kwayi kan kolobu fo wanno kan kolobu da mantikal ke fartare wani kolobu no agogi talla agogi publicité ise agogi berandi aga fasise aga ce bukan inga boraino aga ce bukin ga gabare aga ce bukin ga go ibande bal misama amerika tonan kan nima ji alsilamo kan ga jingar alsilama izi amma kwayu gaga bali zai wani kwaye idin kan ga ka ba kwara borai kiristai kiriciye ne wani kurwa dingo krosso dingo bora kwayu ga halimadi alsilamu amakwai jingarai amma kaka kai irkoi ta'ala fura kan jingarai ingano ga tibbata mai kirkoi ba ga bisa nan kulin dunya bata maira bora maka kaka kai irkoi fura irkoi jine amma a gwanda kwayi kan ga ke farmayu amma a gwanda kulabu fo kan cafarai kulabu no agoga kai irkoi ta'ala gine bala agoga kai irkoi jine a gwanda kwayo din kan gwanda cafarai wana addina alama din kan ga ta krosso kan ga ta kiriciyan tarai wana kurwa din bora maka bara go kai irkoi jine jingarora agoga alhamdora agoga irkoi ngware yanin irkoi mai batu kufunu bore kan yanse ni futu i wana fonda irkoi mai batu masaidan bore kan yan darai kan gati annasarai irkoi ni masaidan ira ni masaida ki fonda bo gamar ganda kan i wani addina alama goni sai ni goga jingarda ni goga kai irkoi jini manno jahil tare ga baka to da ir manno cimandi yan yalhafi yan ga baka to da ir yalla nin alsilama ni bai kidi kafari kan ana kwayi dan kan ga alsilama tare alama go aseno aisha radiyallahu anha a bangan da hadisara kan imamul bukhari na katarai irkoi da ya haladi cross wani alama din annasarai wani addina alama din kurwa dini irkoi da ya ga da kwayino da haikulkan irkoi da ya ga tura ga garandi yalla ne bai kidi kafari kan ga kwayidan kan ga alsilamai addina alamago wala alsilama mai gaga halama konda inga wani ibada inan gaido
ifo se tonin kanta alsilama nisi mana addina se dori nisi fasilo na aqida se niga baka sine bangandi ke faraisi nigi berandi niga fasa ise hari banda kan iman yaddan da irkoi da ya sallallahu alaihi wasallam hala mutonan kan nimidi alsilamano aga farha da ke farifo wani kulobbu agoga farha bina ga hasara da ke farai wani kulobbu fo aka fana ina ganye ba lura balli idi bora aga ibartarai aga yanje aga husuma dingan ya kafu sunan silama bali zai din maza diga silama hin kagar kan ga yanje zama sai boro ga ba filana bali zaira boro si ba filana zama sai boro go club filana si porte boro si ga club filana si porte ima yanje ima fitina al silama hinka hari ma charkuta ke faraidin maga bora ga farha yan bangandi aga batumun aga jiyan dai aga fete lokacin kan kini farai wani club baidin ira afukan aga ba ana kuponwa wal bindi azama bal misa america to nan kan alsilama ize mayo ga darai farfo mayo magasi borago abdullahi wala go abdurrahman wala go muhammad wala go ibrahim nimdi ba mayo barmai kati ronaldo walima te messi wala hikan gi himanda wade ni mayo alsilama tare mayo amadarai farfo mayo magasi balligi kan bora aga beje aga siri ga kwai chaforodin ga hala mutonan kan a wani istilo kaga te ban kare wani chaforodin istilo dumano daga chabu chaforodin chabu yongo dumina gati din fura fuora chaforodin wani fotai no ni gagar din fura kontora facebook ko bon i wani fotai da wani club bai fotai inga naga kargase din furo a whatsapp ko bon nigidi ka a profilo bon balo wani club bi zai dini wala binde ke forodin kansa ka gaba kan aga beje inga no gara wana profilo bon wani mantikala kimandiyan hasarayenno wani mantikala kimandiyan yalhafiyanno wani mantikala siriyanno ye bandayanno alsilamasi aseno alfagai ifatawa khususan irin wani zamanu wani alfagai ibangandi kan kwayu kulkan a wanda addina fu alama ka tunke fare wani addinai alamai wala binde kwayino kan a wanda ke farifo mayi wala kwayino kan kolobu fona ga talla kutuni ke fartare war kolob bayra asi halal silama ma kwayo dindan asi halal silama ma dai asi halal silama ma nera fatawa wane agu alfai kayan fatawanda al-allama salih al-fawzan la al-allama muhammad bin salih al-uthaymin ya dun mono wati al-lajnatu da'ima i wana fatawaki ka tare ya kafu sine misato nan kan niga al-silama gar kan bali zafo bali zo a gabai girki na hai a gabai giri margeno gasi iza margeno gasi wando margeno gasi kulobo margera na kar bi margena dan margiga ta salero kaga sambu wani kula gabai amma dinna haka funir koyi ya wani izai wani koyi ya wani wandai wani koyi ya wani khalifai asibai manno irga bir mutu ya sai fo dumino ga baka du'ir irma yega ka ir wani addina ga irma tubi ga ir koyi subhanahu wa ta'ala ga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh